darsu 9 ko ɗiɗo jababuyeji ɗiɗi moftugol e sertugol. Ammal mujmal, amma jababuye tawɗon hino mofti fa huwa ko woni on fa wal amru ko ɗum woni fiyake al azimu ɓurɗe mawnude ɗen wal fa'idatul kabiratu e nafore mawnude ɗen liman aqalaha wonande haqqilɗo nde. wa dhalika ɗum non qawluhu ta'ala ko dalol Allah ko yewti ka Qur'an huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hino ton ayaje ñeñuɗe a janggayɗe tum faama hunna ummul kitab waw kadi goɗɗe no to mutashabihatun ko marɗe jiɓa e moƴƴa a yurno to tafsiru tefa feren fen sennoɗa si faama. fa amma alladina amma noon no ɓen fi qulubihim ɓe woni e ɓerɗe mum zeyhnu oñaare fa yattabiuna ɓe jokka ma tashaba ko jilɓi commin e mum ibtiha ka ɗaɓɓutugol alfitnati fitina probléme wabtiha e ka ɗaɓɓutugol ta'wili firo mum wa qad sahha gomɗi selli an rasulillahi ko ƴettani laaɗon sallah sallam annahu no kanko qala o maki idha ra'aytum staytum on yi alladina ɓen yattabi'una wonɓe jokkude ma tashabaha ko nandi commin e mayre fa ulaika alladina aray ko ɓen ɓe samma allahu ɓe allahu on yewti fimo fahdaruhum reene e maɓɓe. misalu dhalika misal mum idha qala laka si innanima ba'du almushrikina yoga e shirko ɓen hey ala faamu inna awliya allah eno weldiɓe allah ɓen la khafun alayhim wala hum yahzanun kulol fawakiɓe ɓe sunota kadi wa inna shafa'ata teforne haqqun ko nde gonga wa innal anbiya no annabaɓe lahum jahum ɓe hiɓe mari jahu indallahi kalla ɓuuri hedditiɓɓe mo ɗaɓɓiriɓe jahu ɗaɓɓiriɓe stefore haray o bonnale. aw dakara ma o janto kalaman yewtere linnabi wonande yewtere nelaɗo hadisa nelaɗo yastadillu bihi o dallinora ɗum ala shay'in e dow piiji min batili mi immorde e merenteji maɓɓe ɗin wa anta tawa an la tafam a famali ma'ana al kalami ma'ana yewtere nde alladhi nden dakara hunde o jantanima fa jawibu haray jabor mo ɗum ɗo bi qawlika sabu innugol ma inna allaha no allah dakara o jantiki anna alladhina wonde no ɓe fi qulubihim goy ɓe woni ɓerɗe mum zeyhun o ñaare goy kamɓe goy yatrakuna ɓe tertoto ɓe acci al muhkama ayeje feeñuɗe laaɓuɗe ɗen wa yattabi'una al mutashaba ɓe jokka ko jilɓi kon no gasa an noon ka jeyaɗo e maɓɓe allah yewtino fimo aɗay ko ɗum jabotoɗamo. wa ma dakartu laka e ko komi jantanima min anna allah wonden allah dakara o jantiki anna al mushrikina wonden e shirkoɓe yuqirruna ɓe qirrete bi rububiyya ɓe mana tawhidi rububiyya ɓe mana jaɓugol ngol ko allah jeeɓe ɓe qirriti ɗum wa anna kufram no keferan ka ko maɓɓe ngu ko honto bi ta'alluqim ko sabu wengagol maɓɓe hoologol maɓɓe alal malaikati wal anbiya'i wal awliya ma qawlihim wondude e wi'ugol ɓe haula shafa'una minen sa yimeɗe rewde ɓe ko fiyoɓe tefano men indallahi ka allah hada awa ɗum ɗo amu ko fiyake mu kamun ñeññiɗe faami laaɓi poy bayyinun laaɓuɗe la yaqdir wawata ahadun hay e goto an yughayyira nde o sansata ma'ana o ma'anamu wa ma dakarta li konko janta ɗiɗalan jaaboɗamo ayyuhal mushriku kayo shirkowo min al qur'an ƴettuɗa dalil ka qur'an aw kalamin nabi ma ƴettuɗa ka e mako nelaɗo la arafu ma'anahu min mi anda mana ɗum koye fenade woni ko wonɗa walakin skoni aɓuta o mi taƴay anna allaha no allah layata aɓuta o alegoy miɗo felliti anna allaha no allah layata naqadu firtodirta yewtere makko nden e yewtere nelaɗo nden mi mana kanko allah kadi o yewtata o firta wa anna kalaman nabi e wonde yewtere nelaɗo nden sallah sallam la yukhalifu ɗum kadi lutodira kalam allah e yewtere allah nden wa hada ɗum ɗo jawabun ko jababuje shadidun tiɗuɗo mo jabotoɗaɓe ko ayu ahlu sunna wal jama'a walakin skoni la yafamuhu famata ɗum ɗo illa man waffaqahullah sona on mo allah famini yo allah famin en fala tastahin be wallinorta ɗum ɗo famata ɗum ɗo fala tastahin bihi bi mana wota hoynu fiɗum wota hayfin fiɗum fa innahu ko woni kama qala ta'ala wona allah daliri no wa ma yulaqqaha hawrindinaka e ɗum illa alladhina sona ɓen sabaru muññiɓe wa ma yulaqqaha hawrindinaka e ɗum illa du hazun sona jomiraɗo geɓal azimin mawnungal ko ɗum ɗo ni jababuye mujmal o moftuɗo on. wa amma al jawabul mufassal amma jababuye sertuɗo on ko yafamu fa inna aadallah anduno ayɓe allah ɓe lahum itiradatun hiɓe mari goye falanɗe hiɓe mari goye argument ji hiɓe mari goye dartanɗe kathiratun ɗuɗuɗe yasudduna biha ɗe yasudduna biha ɗe ɓe sakkorta ɗum annasa yimɓe ɓen min hano jeeya e majje qawlum ɗi kongoɗi maɓɓe ɗi ɓe innata no hanno menen la nushirku billah minen gomen ala shirkande allah eyo bal skoni nashhadu menen meɗen seediti annahu ko woni la yahlugu wala yarzugu wala yanfaw wala yaduru
illa Allah subhanahu wa ta'ala menen meɗen jaɓi ɗum wahdahu kadi la sharika lahu wa anna muhammadan alayhi salam la yamliku li nafsi o wawana hay hoore makko taw nafan wala darran fadlan tintini an abdul qadiri fi oɗo wiyeteɗo abdul qadiri aw gayri ma goɗɗo go koyna oɗo menen meɗen jaɓi ɗum aɓura men ɗum na annadi men dina walakin skoni ana min o mo yiɗa mudnibu ɗo mari bakkatu moƴƴa miɗo maapi fi ɗum wasalihuna moƴƴuɓen lahum jahon ɓen no mari jahu kañum indallahi ka Allah ɓayno miɗo mari bakkatu mi joɗodata e majji wa atlubu min allahi miɗo ɗaɓɓa ka Allah bim sabu maɓɓe ɓay kamɓe ɓe laaɓi ɓe feewi fi heɓugol yaafafu yen mi mana waddante ɗo argument ha wawa wasi ko kankone marɗo iman mar tawide on a sikkay ka awni kefeero on a sikkay ko awni ma poda e bakkatu mo ma jaɓano mari bakkatu ko noon o ko yensiray ma fa jawibu akhi ta mettane fi hiɗa golludude cheikhu abdoul wahhab ka deftere makko matinuddin jaabomo bima taqaddama ko feƴƴinane kon o jaababu yenane marumo wawa koni ɗum anna alladina no ɓeeɗo qatalahum rasulullah ɓe noon ɓe nelaɗo haaɓi ya akhi mi landoma mo qirruna ɓe no qirritino bima dakarta koko jantiɗaɗo hiɗa qirriti fop ɓen kadi no qirritino hiɓe qirritino ɓuuri koko qirritiɗaɗo womo qirruna eɓe qirriti anna awtanam no sanamuji maɓɓe ɗi laato dabbiru ɗi toppitata ko shay'an wa innama aradu andu koɓe faanditori e rewgol ɗel jaha ko ɗaɓɓugol jahu wa shafata e tefore kono nelaɗo ƴettuno kaafa wari ɓe hihi anno waqra alayhi jannganamo ma dakara allahu konko Allah janti fi kitabi ka deftere makko o waddahahu o laɓɓini fa in qala so inni no hadihi l ayatu ɗe ayaje ɗe adduɗa ɗo innama nazalat andu ko ɗe jippi fi man abdul asnama koye ɓe rewoɓe sanamu ɓen ko sanamo woni rewde min noon ko yimɓe moƴƴuɓe annabaɓe woni rewde an amara hakkil kayfa tajaluna ko honno waɗirto asalina moƴƴuɓe ɓen misal al asnama sifa sanam ene on yawton isa on yawton usair on takkidira ɓe leɗɗe sanamo e kaaƴe sanamo si tawi o arsiranima ɗon ay ɗo kadi o ko yensima wasika a woni kefeero fa jawibu jaabamo bima taqaddama toujours yewtere feƴƴum ndennane fa innahu koni ida aqarra so tawi woni o qirritike anna al kuffara no sa qirritike a faami anna al kuffara no hefera ɓe yashhaduna ɓe seediti bi rububiyya tawhidi rububiyya on kullaha o fop lillahi ko Allah jeyi wannom no kamɓe ma aradu ɓe fanditaki mimman qasadu e immorde ɓen ɓe fanditi rewgol illa shafata so yana tefore walakin so ko woni arada himo fandi an yufarrika nde o sendirta bayna fi'ilihim wa fi'ilihi hakkunde gollal ɓeyangal e gollal makko ngal bima dakarahu sabu konko o janti haray fadkur lahu jantanamo andinmo legoy annal kuffara no heferaɓe minhum immorde e maɓɓe minhum hino e maɓɓe man yad'u salihina ɓen ɓe no rewayno moƴƴuɓe goy ɓen heferaɓe ɓe nelaɗo wi ko heferaɓe ƴetti kaaf haaɓi naɓe fo wonno rewde sanam no taw wonnoɓe rewde moƴƴuɓe wal asnama e sanamu wa min no man yadu on monno rewde alawliya weldiɓe Allah ɓen alladina ɓen qala lahu fihim ɓe Allah yewti fimum wonde ulaika alladina ko ɓen won ɓen yadu'una ɓe woni rewde yabtahuna ɓe wonaɓe rewede taw hino ɗaɓɓa ila rabbin faade ka joomi maɓɓe alwasilata jokkorgal ayyum agola kombo maɓɓe ɓuuri ɓattade andi ɓe wonaɓe rewede ɗo ko moƴƴuɓe wa yaduna ɓe rewayno kadi isa ibna maryam wa umma o imma makko ɓe ko moƴƴuɓe wagad qala allahu taala seede on Allah daali mal masihu koni taw rew isa wonaali ibnu maryama illa rasulun sona ko nelaɗo kadi halatu gomɗi feƴƴino min qabli ko adi timmo arusulu nelaɓe ɗuɗuɓe wa ummo yuma makko siddiqatun ko gonguɗo kanaɓe laatike yakulani ta'am unzur ndaari kayfa nubayyinu lahum l ayati thumma unzur annaha yufakuna ko wonno ɓe riwiraɓe pottina e famugol gonga kan wadkur jantoɗa kadi qawlahu ta'ala wa yawma yahshuruhum ñande kanko Allah moɓoyɓe jami'an ɓe dendaga thumma yaqulu refte o wi'ano yalil malaikati malaka ɓen a haulayi ene ɓeɗo iyakum ko onon kano ɓe laatino yabuduna ɓe rewane ɗum holli jakano e maɓɓe toon kadi rewoɓe malaika qalu malaika ɓe jaabo subhanaka anta waliyuna min dunim kawno juɗo amen ko wori ɓe bal kanu yabuduna al jinna aktharuhum bihi mu'minun faqul lahu innammo arafta ene andi noon joni anna allaha jaka Allah kaffara o hefirɗini man qasadal asnama kala fanditiɗo rewgol sanamu wa kaffara o hefirɗini aydan kadi man qasada salihina on fandiɗo rewgol moƴƴuɓe ɓen wa qatalahum rasulullahi nelaɗo ƴetti kafa habiɓe ɗo fo a faami fa in qala so tawi o inni alkuffaru heferaɓen yuriduna minhum ko fanditori e maɓɓe wa alkuffara ko heferaɓen yuriduna on koɓe fandi minhum e maɓɓe wala min noon o mo yiwɗa ashhadu mno setti anna allaha no Allah huwa nafiu kanko nafata addaru lorrata almudabbiru kanko toppitoɗo fiya kuje
la uridu mi fanditaki illa min sona immorde ka makko wasalihuna e moƴƴuɓe laysa lahum alana ko ɗo woni wasalihuna moƴƴuɓe kamɓe laysa lahum alanaɓe min al amri immorde fiyake ɗen shayno hay hunde miɗo andi ɗum walakin so kowoni absudum komin fandorde e maɓɓe arju ko ɓay miɗo tijji min allah immorde kala shafa'atum tefore maɓɓe nde fal jawab hara jawabu e ko jabotoɗa kon inna hada no ɗum ɗo qawlul kuffar ko konngol heferaɓe ni sawa'an bi sawa'in égalité no fota ter faqra alay jangamo qawlahu ta'ala konngol allah ngol walladina ɓe ittakhadu yogitiɓe min duni ko hewta allah awliya sa landikeɓe ɓe namana abudu menen mi rewiralɗi illa li yuqarribuna sona fi ɗi ɓattin men ilallahi kalla zulfa ɓattal wa qawluhu ta'ala e dalol makko haula'i ko ɓeɗo shufa'ana no tefora ɓe amen ɓe indallahi ka allah wa alam faamu anna hadihi shubha thalatha no o jiɓa e tataɓo ɗo o jiɓa e tammo ɗo hiya akbar ko oɗo ɓuri mawnude ma indem kon ka maɓɓe fa ida arafta sa faami anna allah waddaha o laɓɓini o fi kitabe ka deftere makko wa fahimta a faamimo fahaman jayidan faamu kelɗuɗo fama aysar mina a tawayi ala ko ɓuri ne waade ɗum فإن قال استي كانكو شركو وإنيما أنا من لا أعبد ما لا رد إلا الله وهذا الالتجاء نقول بارو نقول بركي نقول كيود أدو إلى سؤال فادي مؤجوبة بوضع دون تون ودواهم إدور قلبه دون دو ليس بإبادة دون دو نهدي والني بامي ألا بجولان دي مي ألا بهوران دي ميدو أوراي بيون مي بركي نوراي بيون فقل له هراي إنمو أنت أيو تقرر إذا قريتي أن الله فرض عليك وفرلي إما إخلاص الإبادة لا بنقول دوانغال بوي wonandemo wowa haqqu alayka ɗum ko haqqe makko e hoore maɗa giriti ɗum fa ida qala so inni ma na'am hi fa qul lahu innamo bayyilli a ɓanginani joni laɓɓinani hada alladi nde hunde furida alayka farlande e hoorema wawa ikhlasul ibada ko ɗum laɓɓingol dewal ngal lillahi wonana allah wahdahu kanko tun wawa haqqahu alayka ɗum ɗo ko haqqe makko e hoorema fa innahu no kanko la yarifo o anda al ibadata dewal ngal wala an wa'a wona noneji maggal o anda fus fa bayyinha lahu ɓangina mo ɗum ɓe qawlika sabu konngol ma qala allahu ta'ala dalol allah ka o daali udu'u rabbakum tadarru'an wa khufuya so tawi woni a yankinoray woni ɗiɗa fi ɗaɓɓugol allah a rewe allah ka yankinanagol mo e ka hulugol mo taw yankinano goɗɗum tan hulu goɗɗum fa ida alamtahu sa andinima bi hada ɗum ɗo fa qul lahu innamo hal alimta est ce que hiɗa andi anna hada ibadatun lillahi wonde ɗum ɗo ko dewal allah ni ko wiyete kon kulol e yankinagol fala budda feere wala ɓa a koyen simo a koolimo an yaqula no winata naam wa du'a'u du'agol mukhul ibada ko ɗuni mbuso dewal ngal tandi ko jikke kon ko ƴiyal ŋoñora ko sabu mbuso ko woni kon e maggal aaligoy ko waɗi dewal ngal dewal ko sabu o ɗo du'a si on du'a noon waɗanama goɗɗo barkinorama goɗɗo harana allah na boni fa qul lahu innamo ida aqrarta si ɗagirriti annaha wonde o ɗo du'a ibadatun ko dewal wa da'awta allaha a noddi allah a toriki allah laylan jema naharan e ñalorma khawfan ko kulolma tamane ka tamaw tumma da'awta refti a noddi fi tilkal hajati e on haajuma ɗon kadi tigi a noddi kadi nabiyan annabajo go'o a wattidi allah wa gayrahu ma ko hina annabajo fi ibadatillahi e nder rewgol allah ngo gayrahu ko hinamo e hal ashrakat haray ɗon tawsi a kafidi fi ibadatillahi e nder dewal allah ngal tawsi a kafidi ɗon allah e nder dewal makko ngal gayrahu goɗɗo ko koynama ka haray a waɗali haray o jaɓi o jaɓawo haray o kafidi id ko waɗi qala allahu allah no daali fa salli li rabbika wanhar juulan joomi ma tun hirsan joomi ma tun wa ata'ata allah a ɗofti e allah wana harta lahu a boranike mo fala budda feere wala ni e ɓulande o yettoma naam par ce que a koolimo hay fa qul lahu innamo ida naharta so tawi no jon noon a hirsanoyli makhluqin tagaɗo go nabiyin aw jinnin foti ko annabajo foti ko jinnoyl aw gayrihima ene hal ashrakta aray taw si a sirki fi hadi l ibadati e ngal dewal ɗon gayra allah a naɓani koyna allah ɗon kadi fala yabudda feere wala ni yaqirra nde o kirritoto wa yaqula o yeyatama naam wa qul lahu aidan innamo kadi almushrikuna ɓe ɗo shirkuɓe alladina ɓe nazala fihim alquran ɓe qur'an jippi e fimu hal kanu yabuduna almalaika est ce que ɓe ko malaika rewayno salina e moƴƴuɓe wallata wa gayra dhalika e koyna ɗum ɗon kadi fala budda feere wala ne ɓulande wiyatama nam way ko ɗiɓe on no rewde fa qul lahu innamo wa hal kanat ibadatu est ce que laatike dewal maɓɓe ngal iyahum faade ɓe malaikaɓe e annabaɓe illa fi du'a sona ka du'a ɓaɓe ala no juulande ɓe ala horande ɓe est ce que dewal ngal woni sina ka du'a
wadda boy e ka hirsugol wal iltija e ka ɓaragol e ka hulgol e ka tijjagol wona hay dal kay ko nandi so tawi wa illa so wona ɗum fahum ɓe wonɓe rewde ɗi mo qirruna ɓe qirriti hiɓe andi annom no kamɓe abidullahi ko ɓe jiyaɓe allah tahta qahari hiɓe ley koyɗe polgal allah wa anna allah yonde no allah huwa alladi kanko woni on yudabbiru l amra mono toppito fiyakuji ɗin walakin siko woni e da'awahum noddande maɓɓe nu da'awhum ɓe noddi ɓe kamɓe rewi ɓe walta jaw ilayn ɓe ɓaari e maɓɓe lig jahay fi wo ɗaɓɓugol jawa shafate e tefore tawi no jaka ɓe faɗa e ɗi woni ɗiɗi ɗi kala yo allah dande wa hada zahirun aɗum ɗo ko feeñu ɗum jiddan moƴƴa fa in qala so tawi woni o inni joni noon an a tonkiru shafa a faala yeddude tefore nde a faala añude tefore nde an a faalaka tefore nde laaɗo nde awa haray ɗon kadi walmo shaffi e tefinede nde amin on ɗo na e gotum awa warjum ɗo tijji shafa taw tefore nde laaɗo nde ko ɗum so innima afwan en ndiwi a tonkiru shafa'ata rasulillahi an añay tefore nde laaɗo nde wa tabarra'u min a woɗɗitoto nde añay nde a hawkay nde faqul innumo oye la unkiru ha mi añali tefore nde laaɗo wala atabarra'u mina mi pottitaki nde balskoni huwal sallallahu sallam kanko ne laaɗo a shafi'u ko tefowo ko gonga kono walmo shafi'u ko tefinteɗo alegoy ko toriseteɗo yo tefo jonno warjumi miɗo tijji moƴƴa shafa'ata o tefore makko nde miɗo faalande lakin sikoni a shafa'atu tefore nden kullande fof lillahi ko allah jeeyi on sayi ko kanko noon ƴettote ka tefore makko ene nelaɗo tefo kama qal taala on allah daali noon qul yu lillahi ko allah waɗani a shafa'atu tefore nde jamiyan ɓe nde dendangal wala takunu nde laatota ko illa min baadi idhnillahi sona ɓaawo allah yaani kama qala azza wa jalla on allah daaliri noon banda alladi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ala wala yashfa'u tefata fi ahadin hay e gooto illa min baadi an ya'dana allah sona ɓaawo allah yanani on tigi fihi e tefangol on ɗon kama qala azza wa jalla on allah daaliri noon wala yashfa'u kono yo ɓe tefo ɓe tefanta illa liman irtada sona on mo allah wela yo allah waɗi en ɓe allah wela konguɗi mum e kuuɗi mum wawa kanko allah noon la yarda o weletake illa tawhida sona yimɓe tawhidi on goy sona tawhidi on kama qal taala wono daaliri ka qur'an oman yabtaki kala ɗaɓɓoɗo gayra l islam ko ena islam dinan dina fala yuqbala minu jaɓantake mo fa ida kanat shafa'atu so tefore nden laatike kullande fo lillahi ko allah jeeyi wala takunu nde laatotako kadi nde wonata nde waɗata illa ba'da idni sona ɓaawo yanugol makko wala yashfa'u nabiyu annabajo allah sallallahu alaihi wasallam tefata wala gayra wona goɗɗo o wona kanko ɓe tefanta fi adina fi goto hatta ya'dana allah fi ha allah yana fi on ɗon neɗɗo wala ya'dana o yananta kadi le yo tefane illa li ahli tawhid sona yimɓe tawhidi ɓe wodi tabayyana laka haray ɓanganima anna shafata no tefore nden kullande fof lillahi ko allah wodani jonno min ɓay ko allah wodani wa tulubu ha miɗo ɗaɓɓirande min he immorde ka makko wa qulu min miɗo inni allahumma ya allah la taharimni wata ɗawan shafa'ata o tefore makko nden kanko muhammadu allahumma ya allah shafi'u tefinmo awaligo yananmo o tefa fiya fi an wa amtala hada e sifa ɗum ɗo haray ko ɗum ɗo mi wiyata fa in qala annabiyu si annabajo allah sallallahu alaihi wasallam maki utiya shafa'a o kama tefore wana min atlubu min atlubu mi ɗaɓɓirayde mimma mi ɗaɓɓiraymo mimma ata allah konko allah korimo fal jawabu jababu yon ɗon kadi anna lawde nal ataw shafa o kimo tefore ko gonga wona ha kan hada kono mo haɗuma kadi konko on ɗa wadde ɗon ɗaɓɓirgol goɗɗo tefore seede on fa qala o daali fala tadu'u wa tawriwma allah wonde allah haɗen hay e goto wa aidan kadi fa inna shafata no teforde o tiyaha nde okkama gayru nabi kono annabaji on goy haray ɗon kadi fa sahahi no selli anna al malaikata no malaika ɓen ko gonga yashfa'una ɓe tefay wal awliya yashfa'un ataqulu ene a inna allaha wonde no allah atahum okkay ɓe ashafa okki ɓe ashafatu teforne wa tulubuha minhum min mi ɗaɓɓiray ɓe nde fa in qulta so tawi a inni hada ɗum ɗo raja'ata a ruttike ila ibadati salihina faade rewgol moƴƴuɓe allah ti ɓe dakara allah ɓe allah janti fi muɗum fi kitabe ka deftere makko wa in qulta so tawi no inni la batala aray boni qawluka konngol ma
atahu llahu shafa fi ko wiɗa ko ida yawde fi rewde mo fi Allah okkore tefore Allah nde wana mi atolbo mi ɗo ɗaɓɓira mo nde mimma atahu laaw konko Allah okkorimo tawi ko ɗum yan warruɗa haraya heni fa in qala so tawi o inni he ana min la ushriku billahi sha mi ala shirka ande Allah goye hay hunde haasha kawe wa kalla Allah mawni komin wadde kon al iltijaa ko ɓarago ila sualni faade moƴƴuɓe laysa bi shirkin ɗum na shirku fa qul la wara jabumo ida kunta salati ke noon to geroyɗa ɓiriti anna Allah an Allah harrama shirka o harmini shirku azama ko ɓuuri monde mina zina di zina tode wa tuqirru a ɓiriti ka anna Allah an Allah yahbiru o yafatako fama hada al amru haray konnon ɗe fiyake alladi ɗe azzamahu llahu ɗe Allah on mawnini wa dakara o janti annahu no kanko la yahfiruhu o yafatako ɗum ɗo fa innahu no o la yadri o anda fa qul lahu innamo kayfa tubarri'u nafsaka jonno ko honno pottinirta hoorema kono wawɗa dandirde hoorema na shirki immorde shirku wa anta an taho la ta'rifu anda kon shirku mustahil aw kayfa yuharrimu llahu alayka ma ko honno Allah harminirta e hoorema hada o shirku ɗo wa yadkuru o jantanoma o yeetoma o laaɓani annahu no kanko la yahfiru o yafatako few shirku on an jooɗoɗa wala tasalu ala landade anhu fama fi kon shirku wala ta'rifu o anda ɗum atazunnu ka an a sikku anna Allah wonde Allah yuharrimu o harminay o shirku wala yubayyinu lana ara o ɓanginana le'emmo o no ɓangina ha laaɓi ko sa jaɓi jangude yiyaka ɓangi ɗon yiyaka laaɓi ɗon heɓano évitira kono himo ɓangini ha laaɓi fa in qala so tawi no inni ashirku shirku ibadatul asnami ko rewgol sanam wona hanno menele la nabudul asnama min ala rewde sanam ta yawo men fa qul innumo fama ma'ana ibadatul asnam yetin ko ɗon ma'ana rewgol sanam atazunnu asikko annam no ɓe wonɓe rewde sanamu ya'ata giɗum har hiɓe fiɓe anna tilkal akhshaba no ɗe pekke walla hajare kaaƴe tahluɗe tagayne o tarzukuɗe arskaye to dabbiruɗe toppitoto ko ɗum sikkuɗa amra fiyake man da'a o rewɗo ɗe fa hada yukadibuhu lquran so inni hihi awa hino ɗo qur'an ari fennugol mo kama fi qawli taala on Allah daali ama yarzuqukum min as-samai wal ardi kon mbariska tan itta ka leyde ka kam wa in qala so inni huwa man qasada wa in qala so inni huwa ɗum man qasada kon faandi tiɗo khashbata rewgol pecce leɗɗe aw hajaran ma kaaƴe aw nabiyan ma annabajo ala qabri e dow qabru aw gayrahu ma koyna ɗum yaduuna dalika heɓe rewa ɗum yadbahuna law heɓe hirsana ɗum wa yaquluna ɓe innahu no ɗum yuqarribuna ɓattinama ilallah kalla zulfa battal wa yadfa'u dunya itta anna yamen bi barakati e barke makko ken faqad sadaqta aray gomɗiya gongi wa hada huwa fi'ilukum ko ɗum ɗo ni golle mon ɗe indal ahjar karewgol kaaje ɗen wal binayati e madiji mahadi allati ɗin alal kuburi wonɗi ka kaburuji wa gayri hay koyna ɗum faada ɗum ɗo iqrarun ko ɓirritande bi fi'ilim sabu golle maɓɓe ɗen faada huwa ibadatul asnam ko ɗum ɗo ni rewol sanamum e rewgol sanamum ngol tigi wa wal matlub kon ɗon ko ɗaɓɓako wa yuqalu lahu hino wi'anemo aydan kadi qawluka konngol maɗa ngol ashirku ibadatul asnam shirku ko rewol sanamu hal muraduka taw sifandu ne ma nden anna shirka wonde no shirku o mahsusun ko hertinaɗaɗo bi hada ɗum ɗon wa annal itimada e wonde no tuugagol ngol duumorgol ngol aswalina e dow moƴƴuɓe ɓen wa du'ayum e dow orgolɓe la yadkhulu ɗum wawata natude fi hada e nder ɗum ɗo goy fa hada ɗum ɗo yarudduhu hino ɗum ɗo hino ruttamo ɗe aje qur'an ɗo ma dakara Allah konko Allah janti fi kitabe ka deftere makko min kufrin immorde heferɗugol man ta'allaka kala yowitiɗo alal malaikati hore malaika ɓen wa isa wa salihin fala budda feere o ala an yuqirra laka nde o qirri tan toma mbi anna wonde man ashraka kala shirku ɗo kala kafduɗo fi ibadatillah e nder dewal Allah ngal ahadan goɗɗo min as-salihin foti ko jeyaɗo e moƴƴuɓe foti ko jeyaɗo e bomɓe o hawtidiri Allah fa huwa shirku ko ɗum tigere woni shirku al-madhkuru janta ɗon fil qur'an ka nder al-qur'ana wa hada huwa